Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci po tekmi Slovenija-Bosna in Hercegovina, ki se je končala z rezultatom 3-4 za goste. Z nami je najprej gostujoči selektor gospod Ćiro Blažič. Gospod Blažič, najprej čestitke za zmago in kratek komentar tekme v Ljudskem vrtu vam ni bilo lahko. Prvo vas pozdravljam srdačno i moram reći ono što vi svi znate, mi smo svi radi publike. A publika, ona voli spektakl. Ali spektakl bez golova u nogometu je kao kahva bez šećera. Mi smo danas vidjeli 7 golova. Ja sam uistinu jako zadovoljan sa mojom ekipom, ali ovo nije kurtoazija. Treba odati priznanje i reprezentaciji Slovenije, koja je manifestirala jedan karakter, jednu volju, jer ni kod 4-1 oni se nisu predali i skoro su uspjeli poravnati rezultat. Ali mi smo eto pobjedili, mislim u biti da je ta pobjeda ipak zaslužena, jer istini za volju, ja u mojoj ekipi imam 3-4 opaka igrača i vrlo je teško bilo naći rješenje za njihovu objektivnu klasu. Hvala. Sedaj imate čas za vprašanje vi, 10-15 minut, ali bo vam gospod Blažič na voljo, tako da kar začnite s vprašanjem. Ako nemate ništa da mi kažete, ja ću od sveg srca poželiti mojim prijateljima iz Slovenije odlazak u Afriku. Oni su dobro otvorili vrata tog puta i nakon ovoga što sam večeras vidio, ja sam gotovo siguran da će moj kolega sa ovom mladosti uspjeti se plasirati na svjetsko prvenstvo, a što se nas tiče, ja sam gotovo siguran da ćemo mi isto tamo biti. Hvala. Ako nemate nikakvo pitanje, izvolite. Govori takvu podporu navijača. Podršku navijača. Pa ti Italijani ste očekivali ovakvu podršku navijača? Da li sam očekivao? Ovakvu podršku navijača? Jesam, ali ne ovakvu. Volite? Ne, uistinu, to je za mene jedna obaveza, jer ako oni meni manifestiraju to povjerenje, znači da očekuju da ćemo mi i dalje praviti rezultat, a to je jedna hipoteka koju nije lako tako nositi. Ali u svakom slučaju sam jako dirnut i zahvalan sam im što mi tako vjeruju. A koji od slovenskih igrača su vam ti najbolji? Slovenski? Koji igrač koji je jedan moment? Bilo bi vrlo nespretno da ja analiziram igrače Slovenije. Bilo je tu uistinu izuzetnih igrača, ali ja sam toliko bio okupiran sa svojima, tako da nisam baš osobito pazio ko je najbolji u Sloveniji. Ja znam ko je najbolji kod mene. Hvala vam. Ko je najbolji? To ću ja držati za sebe. Jer zamisli, molim te, jednom kažem, onaj drugi kaže, pa zamisli, ja sam mislio da sam ja najbolji. Pa i onaj treći, pa čak i onaj peti isto misli da je najbolji. Za mene su oni svi najbolji, Sinane, molim te, svi su najbolji. Hvala vam. Ja pa imam vprašanje še. Imate še kakšnega asa v rokavu, ki je po svetu in kaj menite o Zajko Zebi, ki je oduševil tu mariborsko publiku, kad je igral tu? Molim te, Vekiću, prevedi mi ovo, molim. Oprostite, ja ne znam. Ne mogu vam ja prevesti. Još kakvog asa negdje u Evropi i da li ste... Hvala vam na vašem pitanju. Znate koliko aševa ja imam na ovoj planeti. Svaki drugi je futbaler Bosanac. No, mene konkretno zanima ovaj Zajko Zeba, da li ga pratite, jer on je zaista izvrstan igrač, pa me to osobno zanima. Pratimo, vjerujte mi, pratimo i u sljedećem navratu će biti pozvan. Hvala. Hvala lepa.